Ebusuafo memo bibia kwa ba deba GCN page so midin ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel nia notification bell no so for more news. Owura Akwasia Day Odike eye politician na omo ati parties wo Ghana hand mo mpese ombe president no Odike eka ho na ende Odike wa U10 na U10 na otrai no sisi ekosi eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama ne so na adofuni enti ameka say Odike wa U10 na ene say from 2020 eba bepem by this time the Odike ede aye His Excellency na nado dan kwakufu ado no enya de ya asem ketwa kra wa bonechi yi ankasa meni so na nado wa asem o se den yo ene mi ntime nkyere na Odike ebona na do nechi no na oken bi di ma NDC amanyoko no na ndem ni mi di aba a Odike sisi we atwa no ho akwakotwa U10 a wasan so de eye enema bone a oka ede efo mampani dada sorry His Excellency na nado dan kwakufu ado ne ho no sisi ode akọ mampani dada John Dramani Mahama ne so Odike ni sema oken na ne say eye mampani dada John Dramani Mahama onye option da enti Ghana fo ma yemfa yeni ento mampani dada John Dramani Mahama ne so mema na yenda enso da impoda say yekofo mampani dada John Dramani Mahama aba so be president bio eni nka yewu na NDC fo na afi mampani dada John Dramani Mahama sisi ekukuku a woye a mampani dada name eto anyampia ni nyina na nya bibi papa na mba be yentia na emom no eye His Excellency na nado dan kwakufu ado ebe president ni appointees a wa appoint omo no na NDC fo amini won omo pese omo ba no omo be yi omo fi ho no omo ankasa de omo nkofo be toto ye ndwuma no ano afi so omo ba be di sika aha ade papa be mpa no mampeni dada John Dramani Mahama ebeye because o mampeni dada wa be president da yenum o records dum so na ade be kun Ghana fo egu ndwuma bebre nti sisi ba na wo so wo ba kikiki yama kwa no ede na wo ba beye Odike se NDC omo entume mboa Ghana titiru pa ne omampeni dada John Dramani Mahama inti Ghana fo mema yenda enso daida se de omampeni dada eba because nya de obetumi aboa ye na nyenti a Odike ede ensem we etu dwani na ne se omo eye no interview ewo Angel FM Kumase na no no mbisa ne se eye His Excellency na nado dan kwakufu ado enano already State of the Nation address no oyi Ghana fo ano se Ghana fo e ka se wa abo besia bebre wa di ena na nado nso se besia na ogbo no ndi na momode aye njuma bebre na no ena eye NDC fo so se dabi na nado obua mfa sika no enye hwe wa di na ehusem we husem ena no mu ebisa Odike eyi ano e de sa reply no e ma so mampeni dada John Dramani Mahama ontime emboa Ghana fo ontime ma no yenso aba e ma ne yenti nsema Odike e de etudwa Kane mampani John Dramani Mahama ebontoa na ose ebra na nado ekasa ewo parliament house enu rechi afa the State of the Nation hono oka se womboro sika rofrof bia enni nanum nemum waboro kura no a wode ya akwan wode ya bridges eniema odo aya na ehwe animu no wode sika na kohim na so mampani dada se da bi sika ndi waboro na so hu adepa bi ode aye ekwan ya na nado etina parliament house ekasa waye no wa ba krofa ba akoso bo ma kwan eda so da ho Ghana fo nya hwe to ndi ogidi ye se so obi bedi ade biewu a aye ono John Dramani Mahama eti amanyoku obe kokora na obi ba enye obi aso ono John Dramani Mahama ni NDC aban was out crack on say one of the most experienced politicians at all when fa ka ho Musa do mama said no dey ba ade foforo menua do mama oni bibia o dey bra Ghana fo NDC fo na eye no dwodum se be ya NDC fo muti mo po nyina ne se toilet bi obi ti anu wa so ase no MPP ni na gigiska eti ye be pam no ye weni be pam no na NDC ni abetena school feeding program MPP ba o dia ma MPP fo nko a entu yeso ye ba ni be pam wo mu ni yeso ya ba beje adwuma na ye DC asokore mampo we eyi MPP ni ye weni ye be pam no na NDC ni aba be so apart from Sanya ma we di omuti dem no that I'm say MPP for ye ba yeso ye ba be bi wo de Sanya ma we twinchen ya do mama won ka ade ba ko pe ai chese de Ghana ma no betima ye ba ko pe say do mama otibi mi na no ka
Emma mema kwesi ada metie me hunu se do mama de Ghana man obetima ye de oye insinuations meba e kana o kan wan asem no ona e kreti Ghana kan nyina to re minua e bra de yewra je kunkufo de ko he peke no ye de ka cheye ma ye ba zero yewra mama ani atamesi so mu anu de ko 122 billion Edibra and only this work program almost say Ghana by any kind 122 billion. It's a lie. A building from after Jekumukufo. I can't start a building from a Jekumukufo. Now the woman say a black kufu buy. Now the mama Bosana Wabon. Now interest no I'm a time of son. I was the cook to be. It did not kufu to carry winter. I don't want to Bosana would be could to your mama interest no. It would be your mama interest no. Anybody was not cannot home. About the do baby abedru. Yakaso be abolo reckless la as you understand. What kwaje bosia na bosia na kwaje ye no. We need cash flow. We need dia we need that for receivables. Ah we be aka no. Na we borrow recklessly. And I say kwaje bosia na ade na wo de koye na emfasika mrew. Ema wonfa nkotua ka no. Any who's you know, your friend said, why a reckless borrowing? It's both NDC, Domama, and Nana Kufado, who my reckless borrowing. A crown Nana Kufado can once them. To crown near JJ Panakan. Yoga Domame, Yebusa say, what's we airport? We are one. Says the Canina, Okaje Bosnia. Na sabosia na a compound e dia ba be du ba bia ya ba be dure na union government say or president bia ntimi nye bosia more than 10% of our revenue domestic compound e dia ba be du ba bia ya ba be dure na union government say or president bia ntimi nye bosia more than 10% of our domestic revenue mobilization. What it means is that they recklessly borrowed because now we need receivables. Sika yadebaka ko piakano. Now we say ye anyhow. The talk of the bosia we need that for the tia e reckless. It will be no. O we need swadi umagano MPP NDC. Na yenuanom asante fo ma so dene sebe enipa woba wo mo na motoma ba ma no jo mama on tibi meye bibia mo Ghana eti so bi ka to se kufu ado afeli eti jo mama mra Ghana fo na mo ya ma do mama enyamo se mu ntime nwene na mo de mu refi ade ntem jo mama ne penso jida sida hwan awuru NDC are a bunch of criminals who come to enrich themselves through politics. That is why somebody like Okujeto, when you do maybe ada and Okujeto owns companies or cars, when you do that, just politics. And this party wants to come back. Hell no. You've been in opposition for close to 7 years. Won't me my message, but I could say, yeah,